VitiFM Suru ng Belo Kei. Sama cumay and a VitiFM Facebook Live and a VitiFM YouTube channel. And I can comments kay wala to kami kina lima na yata meron na numya na sere. Yata ni Vanoy ko sara-sara cumay kina lima na yata meron na numya ni na sere. Pinang ni sambulo pinang natoporong wala sa na VitiFM 92.2 FM. Daro sa matunggo na VitiFM Facebook Live kaya VitiFM YouTube channel. Ni ko sa kinando biro na platform go na kina comment zira wala to kina na yata ni Vanua iko sara-sara chuma kina vata kina lima na yata ang kay wala may meron na numichugani na sera na VitiFM Suru ng Belo. And we talk about the total energy substation official energy partner of the FIJIAN DRUA. Ni sampulo pinakatalangan na siya macam mana lomani lori ni sa suku na job and na kabi na kuha sa ponto chuka na minibus, ponto chuka na taxi, siya ponto chuka na basi, siya ponto chuka na momoto ka nga pakita okay may bale. Sa akin to pagi ko gani na yawo ni pininomi and sir VitiFM Suru ng Belo. And we talk about the total energy substation. We kami kita na daw ba ko lori uni sama cuma kami ni ko na namuti ko na lori ikon riba ta kachungori erobe we kani pinaka kene ngunu ni bensini na total energy substation official energy partner of the FIJIAN DRUA. Ono bombulo sartu ni Brisbane may Australia bulo pinaka na bubala ni Meli na Levo Ronunia o Litia o Ethelen ke Meli Junior do sa bulo pinaka na porong timen ko na bubala na Levo may Brisbane and kabi pinaka ko na sere katarabang ko do sa num chicken kina. Dumoro to no matasara na kubuni kawai. Sa foi rusong bulo kapana miniti me lima na kaloko and a VitiFM Suru ng Belo. Pinakabalik mo na beto ko ni pinaka Total Energy Substation. Pinakabalik mo na borong siya nasara-sara siya may tangilala ngande. Bulo pinaka mirini tubateki malumu ana borong siya ko tay nambenga ya no the secondary school compound. Pinakabalik mo na sa siya may kina malumu ana taju bulo oba kito siya masarto ko Sydney. Ramuadala tangiteli lobu may lautoka merai si baka tombai. Pinabalik mo na siya macamay napakatumbay family and nailuba sa ibo mayra arnaandra. Ya ambadi retong ito tumba vakatulolo tungo nolo malangi au pambauta ni napakarambi sa ito na udambi and na kabingo kerito ka na naman yung kangkaro ni nanto ba kaulori ano nanto ba yung ni sala kaya mo nitilangan na sa suko na job na namuti ko na namoy view kaya na namukote ni uda may napakarurungoy ko ndo karabag sara nindaw tawbi kenda na mirni uda ndo ba muna na tawbi mati
Nomor tu to karamata sera na kumu ni kawai en sera na kampu ni mataka. Sava rosang bulu miniti me lima na kaloko ni uti ngai vida na tutu ni bibolengo en ngai tomani tale. Namoni na numi en sera na VitiFM Suru na belo en veto kuni binaka na Total Energy Substation official energy partner of the FIJIAN DRUA. Dong anong ko kere-kere ngai share ka ko na video. Share ka baka lebo bir na mo friends. Merakila meron daw sar-sar talaga may. And VTFM Suru ng Belo. Minaka Tomani ka ba kuro chicken mo ni no mena sera na ka binaka ni kombulo binaka malumu ana warong soro chicken go tai and benga ya no the secondary school compound when no mitu kami ngoro bana ngo bubale na rosa o doko e mata dau ke na bubale banga sini buli and benga ya no the secondary school bang bimbinga be kimuni bulo binaka taju bulo binaka binaka bulo binaka sam sar mai Sydney mai Australia ramu dala tangi tevi sama chicken ngo lobu mai lotoka o mua KD mere isi vakatombai ser katarapa mengan numi chukuni kita na vakatombai family and nailuba saivo maira arnaendra bolo benaka em nasau Hunterville my New Zealand kere chukuna ser katarapa mengan numi chukuni kita Benji o Sierro Silvia o Kalisio Rondini Titi o Venina vatake mereia bolo benaka suli asindingi taki bolo Mike bevoto tikuna ser katarapa be sana ila vakanduro mai serne warau chukuna en rambongi en rerengango. Bina bole bulen na kuan na ivalu bole si Mike kere tu kona ser katara magano no michuk mikino di Paulini ke kuini ilam basangango. Easy ndawai. Bole bina ka Mike ke tu sam sar chukuni go wani vula ser nga sabaro to kita ngora magano no michuk mikino be opeti serro kini ombu bumba pata ke mode be boto tu kani ngori o easy dozi. Bina bole sar junior wanga mula binaka maitao lomani loringa na MJ042 ermasi rangato choche ta valevu ke Petero wanga ngole ngole ki doloi bakanu ni binaka chugani en ekabi binaka ndaina binanumi en sere bonga de domo Pedro Jimina I need you I love you. O chikango dana takos tale na lomanisto ni coach mena kasi na iwote oti ni rongo mai kia ana buku ni coach chamakta damakta Diwali promotion.
Pinakana iwasan ng onan pinano miyan sa na VitiFM Suru ng Belo o sa nasamati kenda tala na laman isto ni coach menakasi ene wote ni tukutuku ni ludu sombolebu ni coach chamakta damakta diwali promotion ni sa panganama to juga ni kina sombolebu ni festival of light and laman isto ni coach menakasi mula pinakatali Mikaele. Ang belum nakatali Mike, the Festival of Lights dito sa Diwali sa Deepawali, Chamakta Damakta Festival of Lights Raramasara etiko na tabar mengaraba ni coach maladraba ni musugo tikina na Sonia engani tiko engani tio dono larmoni monole mo kerso tikatuma tuno ko me monole sare na kasi o may volengo sanga chiku mumule dono combo deal etiko kina yana Hisense 9kg twinta bosa na dono no na Pro Films Pro Compact na yana ndomi nindu kana vacuum cleaner kena ndua na water blaster kama chuko na kena kota isira nangono may monolem sara kina kasi wati rongo antim report ke sat mandara rongo tala mandara tugu may one original manager Mr. Ronil sa CBN dina na tamata di ko Vinaka Mika Oti Tinirongo na VitiFM from Courts Mega Complex Nakasi with the Court Sports World Cyber Cities Chamakta Dhamakta Diwali promotion. Yawan dina. Okay, lutu somu sarana yaya nikwa. Tarangele magando elemura tarangele sodia so. Okay, looking for some electrical appliances, Rechi Alalo, Missini Sapa Sapa, Sedona Missini Dola Dola. You name it, why go anywhere else? Yawana Sauni Kotini Do. Lutu sartungaira, na still watakena Kawasaki. Dina Mika and apart from that furniture items, Dabo Metresi, Sedona Tebelini Kana. Yeah, Ramanga, Mefakona Kinum Lomani Male, 2,000 of Okay, matching carpets, rugs, even ready-made curtains. Ito Ramanga to Ramaki Saranga, Mefakona Kilomani Male, Valakuro, Valisili, the Via Tova Sarana, Rachel, Lamanga, and 2,000 of Mikotsa. Okay, mobile phones, Samsung A series mobile phones, Blackview range of mobile phones, Mika Apple iPhone 16 talenga. Chico talenga Mikotsa. Lutu Sartungana Kerisao. Okay, combo deals, Lolo Masoli Wale deals. Kebega Lagumai Nico Amiga. Around Lutu Talena Ramani Penny Damudamu. Dinamika. So you have time till 7 p.m. To do shopping here at Mega Complex Courts Nakasi today. Mataka final day before Diwali. In Damundamu Tiko Kinimese? Courts capital city. OMG, Tasayani Kani Mataka. Okay, tune into VTFM listening from Suva City area, around Samambula area, around Suvanasari corridor. Tomorrow, one final chance for you to come down to Courts, capital city, Rodwell Road, Suva, and also enjoy your pain in Damudamu. Everybody is a winner at Courts. Quality brand with great choice. Tikongawe Courts. Why go anywhere else? Courts Sarwata. Zogini Dodoni Bengrabi. Mevamana Sigini Mataka. Chamata, the Mata. The Wally promotion. Sayondina. Tabani Bengrabi Courts in the Cassia. Look at me, FM. Ayomika. Pinakatomani kama kurichi kono muni no mena serre. Mbolo bina kamesa ke talamboko totoka na bengravi na raki bina katuye na city ni suka lautoka na kabini ko. Mbolo bina kamari da W Rosa Ododoko me botoi chikon na serngori kina bubale na Rosa Ododoko mai mata dau mai tele. Bule chilan dau rewa barong sa chikon ko Belfort Street Ingleburn mai NSW. Mbolo bina ka Joe na udukini BLK ngangwe lautoka mengena namichuk mai
en sere na kami ko chone o tiko ise o lasa o se abata ke choweli bula bina ka kameli ritova bula re mai nge pote chunga mana sere ngori ve sevesa o don o gem o chese en na vale ni man rengango e vunindawa sare bula bina ka sai mone banube gonga en nandera kidney center mes tiko boka dengo brother au borong soro chukuningo e langere sam bula bina ka chia brown bula bina mai nge na num chukuna sere katara ngore na ngone ni patulawa e lewa robarong chukua ningo e sabu bula bina ka verna isi liku sau moto bula bina ka maik e tatoko emba bula bina ka semone emba nube ngo ngatale en nandera kidney center sa pa kautitio ni na baka nuni bina ka ena e ka bina ka ngona ponga ne to moi vili ena sere kelere pinabale besar torang kena marama sabo e vana miniti melli mana kaloko sana dava kena nonta bene no mena sere VitiFM Suru na Belo Kei total energy service station posota ke ka sini wili kana damu ya na serengo and sana no mikete kena ana kamini ko bono ni binaka kere kere ngai